Ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awulike ivideo usubscribe kuyi channel uphinde uciphize notification bell ukuze uthola ama notification ke uma kukhona ke ivideo siyifakayo. Sikubekela ke nje ama transfer rumors akhona ke kuyona ke iBetway Premiership ngizokubhekela lapha ke kuyona ke Kaizer Chiefs okuhlanganisa ke nezimbangi zayo lapha ke iOrlando Pirates ke kunodaba impela ke engathi ke impela ke luyavela lapha ke ngomdlali ke weOrlando Pirates nokubukeka ngathi ke impela akaneme kulona ke ibhakabhaka uMonapolio Ngisalenge kunomthombo ke osondelekene ke naye ke lapha ke uMonapolio Ngisalenge oveza ke indaba zokuthi no uSalenge impeleni ke impela ke usefuna ke ukushiya kuyona ke iOrlando Pirates ke lo mthombo koveze ukuthi ke iqembu impela ke engathi ke liyamshela ke eceleni iyona ke iKaizer Chiefs. Impela ke singakulindela ukuthi ke iOrlando Pirates lapha ke imdedele lapha ke uMonapolio Ngisalenge ngiyazi ke singabalandeli ukuthi ke siyamthanda samdinga enkundleni kodwa ke nokho ke bafethu umfana ke akasafuni ukudlala ke kulona ke iqembu leOrlando Pirates. Impela ke umthombo osondelene ke naye ke uSalenge uyakuveza ukuthi ke uSalenge usefuna ukuhamba kulona ke ibhakabhaka singase simbone ke evumbuka eqenjini ke lapha ke elifana ke nayo iKaizer Chiefs. Mamelodi Sundowns angicabanga ukuthi ke singambona khona since ke iMamelodi Sundowns ngicabanga ukuthi ke siyayazi sonke ukuthi ke impela ke inokubabulala abadlali nangu Thembi Nkosi impela ke wahamba kabuhlungu kwiOrlando Pirates ke samthanda wafika ke lapha kwiMamelodi Sundowns izinto ke zampedela kodwa ke njengamanje ke iqembu uSalenge angase ke avumbuke kulona iyona ke iKaizer Chiefs engicabanga ukuthi ke yona ke iyomnika lapha ke igame time khela ke yona updates engiphethe ke njengamanje like ivideo usubscribe kwi channel mina nawe bafethu ngizohleze ngikhona ke nje ngulethela ke indaba ezivutha amalangabi. Make sure ukuthi ke we like ivideo uyasubscribe kwi channel mina nawe asihlangabezana kwi video elandelayo.